barabara kule nyuma. Ona kupanda ile makasha. Ona kupanda kule makasha. Una makeba kwenda Bagira. Barabara ni Damaze ilikuwa ya trop sana. Mama Bukavu kabisa ni danger. Ni danger kabisa. Reka tubasuke nk'uko bisanzwe mwese mudahema kudukurikira 5 ni wa mwanya wagenewe wakuru hano kuri Baho TV 1993. Nk'uko bisanzwe turakomeza tubagezaho amakuru ari kubera mu mujyi wa Bukavu. Noneho uyu munsi tugiye kubereka neza noneho ibibereye mu mujyi wa Bukavu nyuma yuko Bukavu imaje gufatwa na M23, ariko hakaba hari uduce tumwe na tumwe izi ngabo za M23 zitarafata bukigenzurwa. Ubwo buce bukigenzurwa n'ingabo za leta ndetse na FDLR. Ubu buce bukigenzurwa na FDLR ndetse n'ingabo za leta, abaturage baho bakomeje gukora amabara ndetse yewe abenshi bakomeje guhunga, abandi nabo barimo barasahura ibyo hirya no hino. Dore ngaya nguko uko byari byifashe hano i Bukavu nyuma yuko uruganda rw'umuceri abayobozi baho babonye ko ibyabo byarangiye, bafatamo bakozamo akabo karenge burira moto barahunga. Nyuma yo guhunga rero uyu munsi noneho mu kanya gato gashize abaturage bateye uruganda bararumenagura bakuramo umuceri. Urabona ko bikoreye, ushoboye 5, ushoboye 3, ushoboye kamwe, bose barikorera. Bivuga ko uru ruganda ari uruganda runini cyane rwari muri uyu mujyi, dore ko uru ruganda nubwo abo baturage bari kura M23 bivugwa ko itaragera muri aka gace abaturage barimo, ariko mbere yuko bakageramo aba baturage bafashe umwanzuro wo kujya gusahura hari ibiribwa hose bazi. Inganda bazimenaguye, ibiribwa bikoreye bajyanye batwaye mu ngo, ibirayi, imiceri, ibishyimbo. Abacuruzi benshi bahunze, abafite amakoperative akomeye cyane abenshi bakuyemo akabo karenge. Ni ibintu bikomeje kudogera nyuma yuko uyu mutwe M23 ugeze i Bukavu kagera ku kibuga cy'indege, ariko ukaba ukirwana no kugira ngo ubohore uyu mujyi wose, dore yuko ubuneho umujyi bafite agace kamwe batarafata umujyi wose, ariko icyo bifuza ari ugufata umujyi wose, dore ko urugamba rwabaye urugamba. Ubu noneho hari kumvikanamo imbunda ntoya ndetse n'izindi ziremereye, ariko ingabo za leta za kwimishwaro ziruruka cyane ziva muri uwo mujyi aho 23 yageze. Bivugwa ko ubu noneho igisigaye ari inzira y'ibiganiro, ariko nta wamenya igihatsi kindi. Dore noneho ubu ngubu ibyaho byakomeye, ibyaho byakaze, abaturage benshi bafashe intera mu kwiba no gukora ibindi byo. Ndabibutsa yuko iki ari igikorwa cya kabiri kibaye muri uyu mujyi. Iki gikorwa cya mbere cyabaye muri uyu mujyi nyuma yuko M23 yifashe aka gace ka Bukavu. Abafunzwe bose mu magereza atandukanye barekuwe. Bamaje kurekurwa bajya mu ngo yabo. Mwibuke yuko aba baturage benshi bamwe na bamwe babaga bafite n'imbunda mu mazu yabo. Igikorwa cya kabiri cyabaye kiremereye ni cyuko abaturage mu duce tumwe na tumwe 23 itarigarurira batangiye gukwirakwira hirya no hino mu nganda, barasahura, bikorera imifuka y'imiceri batwara iwabo. Dore murebe uko byari byifashe, uko byagenze, dore ngayo nguko.
ile barabara kule nyuma. Ona kupanda ile makasha. Wanakupanda kule makasha. Una makeba kwenda Bagira. Barabara ni Damaze ilikuwa ya trop sana. Mama Bukavu kabisa ni danger kabisa. Muri Ethiopia habereye inama ya Africa Union aho Perezida Kagame yagejeje ijambo kubitabiriye iyo nama, ariko mbere yuko ageze iryo jambo kubitabiriye iyo nama ntago ibihugu byose byitabiriye, dore ko uwashakaga cyane ari Tshisekedi ariko akaba atitabiriye iyo nama, ndetse akaba nta n'umuntu n'umwe umuhagarariye wagiye muri iyo nama. Perezida Kagame yabwiye abari aho bose abayoboye iyo nama ndetse n'abayitabiriye, ababwira ko gukerensa ikibazo cya FDLR iri hariya muri Kongo ari ugusuzugura amateka y'u Rwanda. Avuga yuko u Rwanda rutazihanganira umuntu n'umwe uzasuzugura amateka yarwo uko yabasa kose. Hano ni Bukavu turakomeza tubaha amakuru uko buri bugende, dore ko amakuru yose asohoka ku kanya mugomba guhita muyabona. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri Baho TV kugira ngo amakuru yose atambuka uko bimeze hano muri uyu mujyi urakomeza akugereho. Ndagushimiye rero wowe uri hirya no hino, ariko kanda subscribe kugira ngo amakuru yose atambuka abashe kukugeraho. Kanda kunzogera nurangiza unaduha igitekerezo cyawe, dore ko nacyo ari ingenzi kandi ari inyamibwa. Turabashimiye, murabe igiciro. Bye, ciao, turabakunda.